Banikade betincola tekutfosa sive bathi itabe ikhona noma ke itabe ikhona tincola tekuhamba mhla tilishumi nakubili nalishumi nakutsatfu kuyo inyanga lesetolum. Bathi njengoba nje bathi kutabe kunesteleka kodwa bona baqinisekise eMaswati ukuthi tincola tekulayisha titabe ikhona batfutsa bathatha njengasemhleni. Bathi ke sebakhulumisene ikakhulu nawe emaphoyisa ukuthi ababambise ngoba nasive sitawufuna ukuhamba siye etindzaweni letehlukahlukene. Sicocisene kanye naye Chairman Makesane lobekile washo ukuthi vele itincola titabe khona. Lelibandla lo khuluma nayo lamuhla ngilo libandla lelingilona libukwe ekuthutha evele. Sibe nenhlanhla lamuhla sinabo chairman nabo mabhalane laba suka kuma associations kuto tonke tingontelive. Ukhona Manzini, ukhona ukhona Shiselo. Beka khona ke nelibombo manje ngitizathu lebitsite sosheshe wasishiya. Wase kuba khona lapho aphuthuma khona naye libombo ukhuluma kunye kwekuthi sibheke phi mhla ka12 nemhla ka13. Umuntu nje angacala ngakubonga kucala kulama associations ema executives ukuthi asibambise kulesimo lesimatima nakangaka atikhandla and akhipha levilinye lekwekuthi timoto kutabe tsemgwaqweni mhla ka12 nemhla ka13 tenda umsebenzi wato leta joinela kuwenda ngoba umsebenzi wethu uthini kulayisha sive siye lapho siya khona kungabe siye esibhedlela kungabe siya kuphi emisebentini kwethu uthine kusisilayishe letindlela letehlukahlukene. Kunebantu ke lesibabonile ukuthi basishiyile itolo basilimalela ngenxa ukuthi transport beyingekho itolo basilimalela. Yiko ke labantu labadzala sebasukume bemenganyawulunye ukuthi kusukela nyalo kuyaphambili batakudimisela basebenza. Uhulumeni esongo si-transport emanzini ukuthi i-transport itabe ikhona ngokuloko umhla ka12 na13 sizinika isiqiniseko eMaswati lokho ukuthi cha nalo esibhedlela ngavuka hamba itabe ikhona utabe kungekho konke lokushuwa ukuthi transport utabe ukuthi itabe ikhona bekunene singasithembisa nje sive ukuthi ungevumelana kwethu isima transport operators onke especially la kamanzini. Nginakusho nje ukuthembisa eMaswati lokuthi sinekaho region mhla ka12 na13 tinotabe normal transport tabe khona amabhasi tabe khona nemakhumba tabe khona. So singabethembisa ama customer yethu ukuthi angathusa kwa social media sine business tabe solo sichube njani. Sihlangene ke nathi kamanzini nema association onke akamanzini ukukhulumisa lelitsaba lamhla ka13 na 14 April mayelana nalesteleka. Sitholeka ukuthi siyavumelana lokuthi sistabe sikhona sisebenza kulandzela ukuthi live nemthetho nathi lo sigayidako ukuthi sifanele kuba semsebenzi. Kanti ke nalabanye labaqhamuka khona etfunzeni letehlukahlukene nabo babekile ukuthi tincola tekuthusa sive tabe khona basho ukuthi sekufika isikhathi kenyalo sokuthi basale benda indlela kufanele sibayende bangeva ngalabanye ukuthi bendeni ngoba nathi incola tekuthusa tetela kutawusita sona sive ukuthi tisithathe tisibeke lapho siya khona phinze bakwebisele emakhaya nzamba mama. Insabe Channel Yemaswati Justice wakadlameni ngikumathapha.